ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Chairman Jong Confederation of Meghalaya and Social Organization Uma Robert June Kharjarin ulaong baka jingdawa ban pentray kam yike inaline permit hapo ka jilla Meghalaya kandang yai peteng namar baka nigaan kadai kabala itho bat bala penkup bor da keriti sensyar jong keri nagabenta ban yada yike jingwan rung kerteb jong kibre ki banabar haka jingi keren bat ka Batisi TV uba Robert Kharjarin ulaong bawat ka ying bishar jong ka Supreme Court kari Indiaru ka kershan baki inaline permit kadai ka an ka baklan bat ka bala itho da kariti sensyar jong kari India kat baka Meghalaya Resident Safety and Security Act kadai tang ka an ka batlon bat ka badang susdang ban pentrekam malumala une unong ilam jong ka komso ula ongru ba ka inaline permit bat ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill Arajar Arpo kin am yatakho satya lada ulat uai jing menjur yakani ka bill bat nalor kata da don kam ban up yaka jing menjur na katanat ki kampo ying jong kari namar baka day tang ka kam kabaya day hapo upur usam jong ka jilla Meghalaya habang i-compare ya ka MRC amendment Arajar Arpo bat ya ka LP ngim la banlen ki don ki jing ya serim ay bubun kilian tentang ya kumangihong maka prosedur pada implement ya tu ka amendment lajin do ulat usan but ka prosedur to ka LP kelajan ya kejuk mula balen maka don kata ka jing srim henry ladangi phaipat syaki we kilim kamtam ya kumangihong ba ka jing kiim lane ka jing ki phalo jong ka LP ha Meghalaya kawan hadin baka jelahi berahui ka ting ya ka impact ya ka masif impact dong ka si ngoblengi don ya ka border ka bercerong bat ka Bangladesh bat kumju uru ka border ka bercerong bat ka Assam don ya ka purus border baka Bangladesh tikan don ka masif impact lada ka CA kala trikam hadu mentang mimpat sunuthu nomor kampat trikam nomor 4 frame ya ka rule dari endala da frame ya ka rule enda ki beru kelas sedang man apply yang tak citizenship ngin sayo lesi tak por yang tak impact ka bajur nget yang babun ki brew ki badon hakini ki non tribal area ki ban saklim yang citizenship but kindon ki brew ki ba lawan sisa swa ada khatsau babun ki brew kin fake iladi biki lawan han khatsau but kamdon jing ere wat eki Muslim population ru makin kalah Hindu kilim citizenship dah ayo kilamun kalam yang ti ngin sesuatu ya kata anda kalah trikampura anda ka rule kawan ti ka MRCSA pat kan nomla ban exam ya KLP nomor ka MRCSA ke dia step lo dari KLP pat la da trikam mangyong trikam haboro ka Meghalaya bat ha tribal area pa non tribal area ti ka jingdon jong ka tu kendon ha ka CA kebong ba kasi CA kanong trikam haka LP state kanyarap ini lah nang inyo LP kawin dia kata kabaar pat baleng ngi ox laning ngi ong ba ka baka statement ke jong governor wat lau ai haka kapasti kumuri simen ringi haban simba ka statement jong governor kumur statement jong governor ni nom la ban sim sting ya kan di kam dei ke bakalan nama beli KLP kum kaan lan ke Bengal Sun Frontier kum kaan ngila dep syai baka dei kaan ke bala ban pediang hakari India lan iktin haring yang kalau constitutionally valid hadu Supreme Court jong hari India la kesan ya KLP MRCA pat dang sedang mentah ban tes ban scrutiny ban don kata ka judicial scrutiny kan ji ayu lo da ka jing ka sari ka baka ni ka MRCA kalau kebab kebom lalong haka arti punya terikam jong hari India kemudian tang lakun dengan patip hot haka jisutu jonga jisutu barit jonga ong ba ke MRCA kan stand ke MRCA amendment kan stand haka judicial scrutiny henry kadang long premature ban ya jengai ya kan ni nama beli dang sedang ya judicial scrutiny itu ki beri ke ba fire PL kidang sedang
ti kan yat division bench yang high court maki challenge yang regulation ani ya ka ang hang tu pat kan yat Supreme Court ngimtip kan nek kan osnem ngimtip menu ban tip masan sedang kan PL ka high court kala ban stay tenri kadang don kata ka jinglong insecure ha judicial scrutiny dia tenri ka ALP pa la ada scrutiny la ada job ro la ada persan ro ba kalau constantly balik tinat kadau nakhlin ka jongi ni keren nak basai ba ngidon kambro ar na bling om ngidon kambro ar kelong ba ada pin pet bahaya ke MRCA amendment bill but ya KLP kimde baki tungku pramaki kimde baki contradict lane ki conflict pramaki re ki comprehend lane ki ayat lang pramaki tu yo governor hapor bangi kendu yo governor ngila kerja ngi ong ba kani gadi ka kam jong ka sokar jala ya kani ka amendment bill lasna naga kandon jong ka law and order ka badi ka state law haka 7 schedule jong constitution of India berkat kum ka artikel aspa governor umla ban refer ya to ka bill saka so president lan saka home ministry ka jingle jong governor balade uthata tharoy kadi ka president ka belong on healthy kadi ka bad president ya ka bangim di ban pedian namar ka tu ga jingle jong uthata tharoy ka andaman dan ka pen kenno ya ka board jong ki state haka federal structure jong ka constitution of India titang nomor boleh bakala mau ngin ya but matla no ya kata jing bakala jong ngaso berong bakalong ka bakala habukut governor u ngit ya ka advice on council minister but u guide ala di the constitution umdai da ki wi ki president ki ba long ki president ki ba bakala tinga so ngani kentu biang yu governor jong ka jela bon sign no ya ka MRCC amendment bill but haju opor ikipit nanti bak home ministry kan sanction ya ka court kanang ba u president un notify baka makhlia ru kan hap po jong ka jingri kam jong ka ILP ti kata ka de ka way ka ba ngakwa badong ka ngakwa pansay bat ka baar ka way na ka ba u governor u ong ba ngi ki seng bahalang ngimdi banyaki hari ngi di banwan sa kamit jong jing kran u governor de bantip ba mengi ki seng bahalang ka sarkar ngi kwa bandon kata ka jing kran hapor u Amit Shah wan sani ngilek klam ai lat ngi ban kran ngi suyo tang ban summit memperondok adin kata uong yu ya ke cabinet minister pat ikisang halang banwan sa dali bangin yo ban ya keren ban perlu jumut ni ap ya kata hadum tak klam ay appointment tinggi ni keren ban no ni keren governor uong ba ke MRCC amendment ke subject matter jo KLP ke di jo presiden ngamla ban komen ya ka KLP tinggi ni keren ban no ni keren bot governor yang la ya chief minister ya ki MLA tu ngila dawa la bun sinte kan nosin ini keren ya kajuk kejingkeli ke lomba ladangi ini keren lada kadon kata ka dialog ya kebangi lalu mentally prepare ya kata ka dialog kejing keren kan habandai baka home ministry buat prime minister buat presiden jong hari India lada governor jong kami khlia ula penyo kata ka appointment buat union home minister ula penyo ya appointment buat honorable prime minister buat kumjuru buat honorable presiden hari India ngilong balakaloi akan ono por ban keren ngilong prepare mentally ban defend ne ban substantiate ya kastan ka jongi ba KLP kalong ka badun kam nam ta ban ya daya ka cek menurut pat ka jongi ha ka cala ka jongi bukut nak kalian ka jongi hadu mentahi ni dang ap ya kata ka dit ba ngin le ya keren ya Amit Shah lane ya kuwe ba mismo badun kam ya keren bat ngilong ready ya ban ya keren bat kumbang ong ya governor la ula le penyo ngiru ngilong bal khlo ya ban ya keren ya kata ka dialog nantaban penyo ya ka LP ya ka jalan andai ga jimbom long serious jong ka NDA government ya ka issue jong ka mar ngatrai ki pek ba amakhlia don tang armut ki lok thoba pi we raja sabha and make no difference kabaar ka makhlia ko mengisi keren ngidi ka deficit budget state no ke budget ke bahapan dan up
naga sokar kami tinggal try ki eventnya kami khlia ki pet bakam long ka strategic state ka belong so much important ya ki pol kali dan ya kira naga jing bun pat kin I ba ngem bun pat adu kata ti bat ka wing try ka di ka jing do I ki jong ki ba ki pat ba jong ka jalahi ki danglong kim pada pediang ya ka BJP ka celah ka jungi ngatrai kita kan gende ki daw ka jing pendile